tubifuriza ibihe byiza bakunze umuryango mugari wa Bizza TV Rwanda. Aka kanya rero mu gitondo cyo ku itariki ya 24 imirwano irakomeje muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho amakuru aka kanya saho naho akomeye cyane arakomeye. Urugamba rwakomeje gusakirana hagati y'ingabo za M23 ndetse n'ingabo za FARDC, igisirikare kibumbatiyemo abasirikare barwanira Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Aka kanya rero Perezida Tshisekedi yayoboye inama y'igitaraganya nyuma yo gukemura ibibazo biri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Bikira aho ngaho kandi ndakugeza indi nkuru ko Kirimwami wayoboraga muri guverineri cyangwa se guverineri wa Kivu ya Ruguru bivugwa ko yamaze kwicwa n'ingabo za M23. Gusa ntabwo ubuyobozi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo buratangaza aya makuru ngo bugaragaze ko byibura iki kibazo cyaba cyangwa se uyu mugabo yaba yamaze kuva mu buzima bw'abakiriho. Nitwa Eric Nshimiyimana, naho iyi ni Bizza TV Rwanda, muri kumwe uvumbuzi siyansi, ubushakashatsi bucukumbuye, imikino n'imyidagaduro byose n'ahandi wabikura atari kuri Bizza TV Rwanda. Wowe ukomeza uko subscribe ukoresha maze ibiganiro byacu na documentary bigiye kugeraho umunsi ku munsi. Uri mu Rwanda mu turere tugeze kuri 30 mu ntara enye, uri muri Burundi mwese ndabakengurukiye, uri Uganda, uri hakurya Bukavu muri Repubulika ya Kongo, uri Uganda, Tanzania, muri Kenya, Central Africa, South Africa, namwe mutwumva muri Kota Masimbi. Nitwa Eric Nshimiyimana. Perezida Antoine Felix Tshisekedi rero yayoboye inama yihutirwa yo gukemura ibibazo de crise nyuma y'uko ibintu bikomeje kuzamba mu burasirazuba bw'igihugu ayoboye. Ibi rero by'umukuru w'igihugu byavuze ko kuri uyu wa kane Perezida Felix Antoine Tshisekedi, umugaba mukuru w'ikirengo y'ingabo za Kongo na polisi ku cyicaro gikuru cy'umukuru w'igihugu Site de Union Africaine, ariho iriya nama yabereye. Inama kandi yari irimo Minisitiri w'Intebe Madamu Judith Suminwa, Minisitiri w'Intebe wungirije ushinzwe umutekano w'imbere mu gihugu ndetse na Minisitiri w'Ingabo. Abo nibo baje kwica hariya mu biro by'umukuru wa Perezida wa Repubulika ya Kongo kugira ngo bagire byinshi bavuganaho. Perezida rero Tshisekedi kuri uyu wa gatanu arayobora inama kandi nkuru y'umutekano, Council Superior de la Défense cyangwa se Conseil Supérieur de la Défense, ndetse kandi anayobore inama y'abaminisitiri. Kumva iyo nama nishobora kuza kuvugirwamo byinshi, imyanzuro ikakaye rukokoma. Ibiro by'umukuru kandi w'igihugu Kinshasa bivuga ko mu biza kwigwaho harimo kwisonga umutekano muke cyane n'ibibazo by'impunzi ziyongereye mu mujyi wa Goma, n'ibibazo kandi bihari bijyanye n'ibyo kiremwa muntu akeneye kuba yafasha. Ku wa kane rero byabaye bibi cyane, aho Sake mu nkengero za Goma imirwano ikomeye yahuje inyeshyamba za M23 ndetse n'ingabo za leta zifashwa na Wazalendo, umutwe uhuriweho n'ingabo zirwanira imitwe yombi. N'imirwano ejo yahereye kuva mu masaha ya saa moya irakomeza saa 4, saa 8, rwose barasanaga. M23 irasa, Wazalendo na FARDC nabo barasa, ukabona igisasu giturutse iyo kiraje kikubise mu gace ka Kanyamahoro. Agace ka Kanyamahoro naho kavuga ko ari agace gakunzwe kuba kagwaniramo ingabo za FDLR. Ingabo za FDLR niko gace zitwa ko hagati ya misozi ya Sake na biriya birunga yitwa ko ariho kakambitse gafite ibikoresho byayo. Umutwe rero wa M23 wemeje ko kandi warashe guverineri w'intara ya Kivu y'Amajyaruguru, akaba yiciwe Ikasengezi. Uyu mugabo wari uyoboye guverineri wari uyoboye intara ya Kivu y'Amajyaruguru, bivuga ko amakuru ashobora kuba yararashwe ku munsi w'ejo. Akaba
atakiri umwuka w'abazima. Kuri ibi ntacyo Kongo irabivugaho, haba ingabo cyangwa se ubutegetsi cyangwa se ubutegetsi bwa gisivili. Ibihugu kandi bikomeye nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Ubwongereza byasabye abaturage babyo kuva i Goma, ndetse kandi binabuza abaha afite ingendo kuzisubika. Bivuga ko M23 yagaragaje ubushake bwo gufata umujyi wa Goma. Perezida Tshisekedi rero yari yitabiriye inama ya World Economic Forum ibera i Davos mu Busuwisi, akaba ibi byose biri kuba bikaba byabaye atarari muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Etuse byagenze gute kugira ngo aya makuru bivuga ko uyu guverineri w'intara y'amajyaruguru muri Kivu y'amajyaruguru muri Repubulika Demokarasi ya Kongo bivuga ko yaba yishwe. M23 rero yabrekinze inkuru ahagana mu masasta n'iminota 53 ko uyu mugabo ashobora kuba yarashwe, yishe ko umuyobozi wa Kivu ya ruguru. N'amakuru rero yasohotse ko umutwe wa Alliance Fleuve Congo watangaje ko umuyobozi w'intara ya Kivu ya ruguru General Major Chirimwami Nkuba Peter yishwe mu mirwano yabereye mu nkengero z'umujyi wa Goma. Umuvugizi wa AFC ndetse na M23 Lawrence Kanyuka yemeje aya makuru abiciye ku rubuga rwe rwa X, yavuze ari Twitter ati turamenyesha urupfu rw'umugaba mukuru wa FDLR na General Chirimwami yiciwe Ikasengitsigo yagiye kwifotoreza ku rugamba. Uruhande rwa Kivu ya ruguru ntabwo ruremeza aya makuru ubwo rwandikaga iyi nkuru, gusa hari amashusho yakwirakwiye ku mbuga nkoranyambaga agaragaza umuyobozi wa Kivu ya ruguru General Chirimwami avuga ko yagiye ahabera imirwano kugira ngo asubizemo abasirikare akanyabugabo cyangwa se abatera imbaraga. Yumvikanye kandi abeshyuza amakuru y'uko ashobora kuba yahunze. Inkuru rero turuze kugenda tuzikurikirana umunota ku munota, isegonda ku isegonda, turaza kujya tugenda tubagezaho amakuru atandukanye avuga kuri imirwano. M23 rero ikomeje kurwana ubutitsa, ikomeje kuba yarwana hamwe ndetse n'ingabo za Repubulika Demokarasi ya Kongo, SADC ndetse na MONUSCO. Aho M23 yigeze kuba yaha ubutumwa ingabo za SADC ndetse na MONUSCO, aho inyeshyamba za M23 zirimo kurwanira mu nkengero z'umujyi wa Goma zaburiye ingabo zo mu bihugu bya Afurika y'Amajyepfo Samitirasi ndetse n'iza MONUSCO ko nivanga mu mirwano yazo. Kugeza ubu rero umutwe wa M23 na AFC ukomeje ushushubikana ingabo za leta ya Kongo mu bice bitandukanye, aho wafashe Minova muri Kivu y'Amajyepfo n'uduce twa Lumbishi ndetse n'ahandi. Imirwano kandi yo kuva kwa kane yabereye mu nkengero z'umujyi wa Goma mu misozi ya Akanyamahoro ndetse kandi no muri Sake, aho bamwe mu bo ku ruhande rwa M23 bemeza ko bahafite ububata. Umuvugizi wa polisi wa politike umutwe wa AFC na M23 Lawrence Kanyuka yavuze ko abatuye umujyi wa Goma bahangayitse cyane nk'abandi banyekongo. Ati AFC na M23 iri mu nzira iza kubabohora, mwiteguye kuyakira ntimugire ubwoba. AFC na M23 izabazaniye amahoro. Igoma kandi bamwe mu baturage bafite ubwoba kimwe n'imiryango itandukanye ihakorera ndetse hari n'abahungiye mu Rwanda. Ejo hagiye hagaragara amashusho menshi cyane agaragaza ko abanyekongo bari guhunga binjira ku mupaka wa Goma, umupaka wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'u Rwanda, hariya umupaka muto ndetse n'umunini. Umuvugizi wa M23 kandi yavuze ko ku itangazo basohoye tariki ya 22 ukwezi kwa mbere umwaka wa 2025
babwiye ingabo za SADC, Samir Dirasi ndetse na MONUSCO ko batari bo barwana n'abati n'ibimenyetso byose berekana ko MONUSCO na Samir Dirasi bitegura kudutera kubw'iyo mpamvu turi kwirwanaho. M23 irashinja ingabo za leta kurasa mu nkambi mu bice bya Burenga muri teritwari ya Minova ibisasu bigahitana ubuzima bw'abasivili. Oscar Barinda, umuvugizi wungirije wa politiki wa M23, yavuze ko icyo bashaka ari inzira y'ibiganiro. Avuga ko kandi umujyi wa Goma batawugose kugira ngo abahatuye bicwe n'inzara. Gusa Perezida Antoine Felix Tshisekedi aherutse kuvuga ko nta na rimwe azagirana ibiganiro na M23 yita umutwe witera ubwoba. Uyu mugabo Perezida Felix Antoine Tshisekedi akomeze kuningwa ko kuyobora Repubulika ya Kongo rwose ko atari ngombwa, ahubwo akwiriye kuba yagirana ibiganiro byihariye n'umutwe wa M23. Ni ibintu rero bisa naho bigoye, ariko ati ntabwo nzigira ngirana ibiganiro habe na gato, habe na busa. Ejo imirwano yakomeje kuvuza ubuhuha muri Kanyamahoro, aho bamwe mu basirikare ba FDL bagiye bicwa ndetse n'abandi ba M23 nabo bakagenda bakomerekera, abandi nabo ba Kongo nabo bagahunga bagakwira imishwara. Abaturage bakomeje kuba bashyirwa ubwoba cyane, basiga ibyabo, urababona bikoreye matera, udufurumba, amasafuriya, amajerikani, bahunga binjira mu gihugu cy'u Rwanda. Ese iby'intambara nibihe? Nyamaza nyaboneka amahoro arakenewe, kuganira birakenewe, kuko burya intambara kenshi kugira ngo ihagarare nibica mu mahoro. Wakibaduse Israel niba ijya mu biganiro n'imitwe itandukanye za Hamas, ni gute Kongo yutajya mu biganiro n'imitwe yitwara gisirikare irwanira mu butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo? Ese niba Ukraine ijya mu biganiro na Uburusiya, kuki aha mu karere ho bikomeje kwanga? Nyaboneka utabaza ibihugu bya East Africa, yaba ibihugu by'u Rwanda, Burundi, Kongo, Tanzania, Uganda, Kenya, Sudan, nyaboneka mushira imbaraga hamwe mujyana ibiganiro cyangwa se mujyana inama, turebe ko amahoro yataha muri aka karere. Kandi uko igihugu kimwe kitagira amahoro, ingaruka zigaruka kuri bya bihugu muri rusange. Nitwa Eric Nshimiyimana, iyi n'ibizati by'u Rwanda. Komeza ukore subscribe, ukoreshe maze ibiganiro byacu na commentaire by'ibikugeraho umunsi ku munsi. Nayindire gusa naho utaha.